الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bütün alemlerini yoktan barışı Allah subhanahu wa ta'ala hamd sanımız bulsaydı. İki dünyaya rahmet bulup jimemiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge көңіл түләбдән çıkan sahabat şeriflerimiz erişseydi. Biz indi şu Rabiul Awwal aylarında mine yaşab barabız. Hem indi bu ay bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuğan ayı. Hem indi bu ayda biz mine kubrak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turunda kubrak silibiz. Ni için? Çünkü mine bugünkü günde biz turmuşumuzga qarasak, bizning indi ko'z oldimizda bik ko'p misallar bulup tura, biz türlü kişiler turunda haberler jiyip turabız. Lakin indi mine asılda Müslüman kişisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turunda bilip, anın turmuşun iğrenip, her vakitte Peygamberimizin misalın ko'z oldunda tuturga tiyiş. Ol dereceden nişik irişirge, ul derecege nişik irişirge biz indi tiyiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarihin, anın turmuş yolun iğrenip, anın sıfatlarını bilip, mina şul vakitte indi ul bizning ko'ngilibizga kirib, bizga yaqin bula. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde aytdi: "La yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilayhi min waladihi ve min validihi ve minen nasi ecma'in." Biriniz di iman tulu kitira almay, imanı kamil bulmay birinizning de agar dedi min sizning balalarınızga qaraganda da, sizning oilangizga qaraganda da, sizning ati-enangizga qaraganda da, ham bütün kishiga qaraganda da yaqinroq bo'lgancha qadar. Min sizga eng ko'ngilga yaqin, eng yaratgan kishi bularga tiyish deb Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bizni mana shulay o'rgatdi. Hamina biz endi mana bigrakda şunday aylarda, şunday şaralar bilen faydalanıp, hemine bütün vakitlarda da her vakitte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turmuşu turunda maglumatlar jiyip, indi onu her vakitte göz aldığımızga misal etip tuturga tiyiş. Hemen bir nişegine misal getiresim kile, qaşan Peygamberimiz bizge mine ayrışa ko'rsatdi şunday turmuşdagi ko'rinishlar, qaysilar indi mine bizni şunday Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem derecesinin nindi ikenligini ko'rsatalar. Bir vaqt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yaşaganda indi Mekke müşrikleri bilen aralaşıp alarga bik ko'p İslam dini turunda silep, indi alarning aşuları kilip, alar aytdilar bizga Peygamberimiz şu Peygamberni Muhammedni sallallahu aleyhi ve sellemni o'tirerga kerak deb şunday so'zlar, şunday natijaga keldilar. Hemine bir tünni Allah Teala Peygamberimizge haber jiberdi. İndi mine hazır şul Mekke şehirden çıkıp gitsen de bula, hem Medine şehrine yolunu tutsan da bula deyip şundi haber kilgeç Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tünne bilen şul irtengi yoktan iden çıkıp gitti. Lakin Peygamberimizin şunday sıfatı var idi, emin diyen sıfatı, tigi emanetli deyip, onu bütün şul Mekke kişileri şul sıfat bilen altılar idi. Emin deyip, emanetli, ışanışlı kişi deyip. Hem nişik ol görünüşü var idi, hatta onun düşmanları, onu yaratmayan kişileri qaydır bir seferge gitkende, Irak yolga gitkende, baylıkların Peygamberge kaldıralar idi. İyine kilip, mene sen ışanışlı kişi, biz sana ışanabız, sen urlamışsın, mene bizning akçalarını sinde tutup turalı deyip, alar indi akçaların şulay kaldıraldı Peygamberimizge. Amina şu vakitte qaşan şu düşmanları, Mekke müşrikleri, kim anar akça kaldırgan kişiler, şunday neticege kilgeç, biz onu indi o'tirabız deyip, hatta şu vakitte de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zining mena şu sıfatı bilen, ışanışlı degan sıfatı bilen, ul iden çıkıp gitkende o'zining abisinin malayın Ali'ni radıyallahu anh'una kaldırdı da aytdi mine bu akşalar mine falan kişiler alar senin yanına kilgeç alarga şul akşalarını qaytarırsın. Mine şul emanetli, ışanışlı deyip indi ul şunday mizgillerde de, şunday avul vakitlarda da, hatta onun düşmanları bulganda da, onu o'tira turgan kişileri kilgende de ul emanetli saklayım deyip indi şul kişilerge bütün akşaların alında saklangan malların indi qaytarıga koştu Ali'ge. Mine ul indi bizge şunday bir zor misal bulup tura. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bik yumart kişiydi. Bir vakit onun iyine getirdiler, kuşteneş ittirip bir sarık. Hem iyiye qaytıp jitkenşi Ayşe radıyallahu anha onun hatını bütün sarıkını taratıp bitirdi.
Анда күршеләргә, мискиннәргә һәм бер кичкенә генә ит кисәге калды. Шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям өйгә кайткач хатыннан сорый икән, күпме ди калды сарыктан. Шунда хатыны әйтте, менә бер кичкенә генә ит кисәге калды ди. Шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям аңлатты, юк ди, калды ди бөтен сарык. Ләкин менә бу кичкенә кисәкне без югалттык ди. Нинди мәгънәдә? Ягъни менә бу таратып чыккан сарык итләре мискиннәргә, фақирләргә, күршеләргә, ул аларга калды теге ахирәткә. Ул шатланды, менә безнең шуң хәтле күп малыбыз таратылды дип. Ләкин менә бу кичкенә ит кисәге без аны хәзер ашыйбыз да, аның безгә генә файдасы тия, без аны ахирәттә бер ничек тә сизмичә калабыз дип, шундый нәтиҗә ясап, инде Айша радиллаһу анха Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям хатыны аннары безгә инде шуны ирештерде, сөйләде, һәм без шул мисалларда күрәбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бөтен сыйфатларда безгә иң зур үрнәк, иң зур күренеш булып тора. Һәм инде менә безгә шул айлар белән файдаланып, менә шул вакытларда Аллага шөкер, хәзер безнең бик күп китаплар чыгарыла бу көннәрдә, дәресләр алып барыла мәдрәсәләрдә. Безнең инде бер нинди сәбәп юк, менә ул нәрсәне эшләмәскә, һәм инде менә безгә тырышырга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям тарихын белеп, өйрәнеп, инде аны күңелләребезгә кертеп, чын мәгънәдә аны яратырга. Рәхмәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.